Nuau Manulian to Poining Cocoson at Kaisakeo, Suchingata, Lukayang way Poconen Pohnpei. Nan we akupur toro or karyasak tuawat. Nan wasan we akupur and Legislature, Pela Balap Colonia. Ranwat Chulai Riasak Tayo, Baran Kauno Riak Riasak Wano. Ranwat Nialam, or Ranwat we are Ran Kaluwa Kawalu, and we akupur toro road. Taran Katlamo, Taran Katyan and Lolo, with Panulian Chaitio Pagitaran, one baronet car, a German and sharp. And we are Chaitio Lolo. Kajina Lolo, the Patuan Sakarna. Samat Court at Sobitikalan. The speech of Martin Kubudin and Silken as Ankura, the Tolan and a Tolko, the same year to Kukuman. Patuan Sakarkita and the Sensational, so Kalua we are to Alamap and then Taru to Kukura. I look at that also what the Ankura court down. Code name Sarau. Kalangan Honorable Senator ko, Malel Chairman, the one baronet car, Taiga kaya katlanan sa Matay Uyakpur, o ipanto na si Chief Clerk kong Lukuren Marakan. Roll call. Senator Atsana Pram, Senator Kikua Apis Jr., Senator Isaac Altui. Hey. Senator Ricky Carl. Aye. Senator Sonster A. Etkar. Aye. Senator Wilfred H. Etman. Aye. Senator Phil E. Edward. Senator Stivic A. Edwin. Senator Pacharico L. Irens. Aye. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfredson Latorre. Senator Tenny L. Lapen. Senator Edgar W. Licanet. Senator Sandy Teswalui. Senator Benjamin H. Litwick. Senator Mikari Mikael. Senator Sultan Chinet. Senator Nelpert A. Perez. Senator Dionicio E. Simon. Senator Mitaro Simina. Senator Francisco Simram. Maing Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Tansan Matay sa Pulman Quorum, Taiga kaya katlanan sa Matay Uyakpur, Mawa, Matang Kuproben ka kulian Chaitio ya Sakaratan Kapto, Nailal Sakaran Michiko Kaptong Lap, Tang Kupuran Nilap, Sakaran Kebonio, Wawlap, Tang Kupuran Raksoko, Wawlap, Tang Kupuran Nisoko, Ongi sa Bulmar Likan po, Nanalang po, Nang Kanyeko, Pau Toro, Rong Labalap, Pay di Balian Tiak, Momocho Government, National, State, Local, on the Cabinet Pohnpei, Honorable Joseph Carrion Cabinet, Honorable Movic, on the Songkopung Labalab, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy Songkopung Kan Chorus. Pagkaksit, iting alwaw, o Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Chorus, lang sa Amuro Kan, Oloyso Kan, Sariso Kan. So masakan, o lang-langan way kasampal na uya, uliyapan ang kalaruan. Nan Pohnpei kan chorus na patang tayo ng chamber, dan kalal, mas libin kalal. Rakat, ukta leopan na uyok forward, o iban tor perontar tong sabul matay, floor leader, lator. Kailangan ko promise speaker mo na ibang patoy kupromi kupurakan chorus kapkapin hotel wagi kupurma kupursabagan kumakaypay to naman naman tayo dalawa yung sa namauran. Speaker kam kupuray tungal tayo banuawan meron patong sabol mo misan sa liyan nilang tang panrail so pag ikon Pohnpei nailil bilang patong kami wong rail wamperon kan patre kan lapan-lapakan chorus ng palian momotso dengan wong kilang kusukos sa moroko chorus ng Pohnpei. Speaker wasak sa tayo tungal wong nagkakwong kami wong Honorable Senator kang chorus
lalu implement kira lapalapakan kurus maapapali executive branch o judiciary branch. Implement patron kami ngawang kira lapalapakan maapapali national level o local government kan. Ay tumalwa nalalambil ka kung kinempompe kurus na patapompe o masitikin pompe. Ngawang ki sabol mamal staff kan kurus na patron tayo. Speaker man patron sabol matay journal dan patulong ia kuburun rangut. Kariaman. Dan salam mga kamugot na kaway dan floor leader sa Material Journal and Thailand Kapantela and Thailand Kakan Kasik dan uya kuburun rangut. Karos mautong kamugot na masa niya o masa niso kamugot pa ita floor leader. Lang speaker ay tumalwa sa pagang patpatuta bank from katuwat speaker man sa karak kuburun mo Thailand Kakrop sa Matay Kalantar Katian don order of the day standing come to report. Kariaman. Dan salam mga kawait na miya po miya utukan kamagutok tayo kacil pang order of the day standing come to report. O ibahan po na sa Sabon Material Chief Clerk. Standing come to report number Silvukoli sa Kwano, line Ray sa Kwano, Mepit, recommitted standing come to report number Riyapuki Ew, line Ray sa Klimao, Sang Sapol Mamwi, Joint Committee on Health, Education, or Resources and Development. Kalangan Chief Technical Katian and Masinabin report ay ibahan po na sa Chairman and Committee Kapatapat Riyaw, Committee in Health o R&D. Chairman ko, motion, Chairman Katian and Masinabin. Kalanin kami. Net. Speaker. Menbadoan pata sa pulmong magkamti kapatapat Roson Mau o Kamarain. Amaway menbadoan tiyanggi itungal sa karamisig lang kay puni lingano waban kuburan na nilap. Patang sa pulmong may maasanan lapoy-apoy ang lapalab and Pohnpei wet nan wewe nan wasan we lam-lam itungal sa karan walapan kubramoy wan ki Lord Leader padawan wan ki Honorable Senator Koros wan ki Rael me patunan kaleri oran mawan kapayo kapol ong Rael ton pi sarawu wet ket pat-patrol ikin kalal pi sarawu. May Mr. Speaker, ipan patrawan pata sa pulmong magkamiti kapatapat o patrawan wiyata kamukit kalan wiyala malamig standing committee report ng beslip ko wali sa kuno lapinyal sa kuno o sa pulman kita kariyan. Dan salam mga kamugot and Chairman dan Roson Mau po miya utukan kamugot karos mautung kamugot masa niya uang masa niso perlu kamugot po itak tabang katianan masa nito may kupurin po na si mga Chairman Ned and Tabiata. Kalangan Speaker kaya sa pala itong alsakaran wow imen patrawan na wow tor parantat ang Chairman and Committee and Kamarain po ang Kamarain niya kitrail ki report magkitrail social payan sukset. Chairman Ned, yield floor o Chairman Simna. Chairman Simna. Kailangan speaker muna iban patroyang nangkop ko kanyang kapungkiyang ranut pagi kupurngaon enilap kung tayo karusiyan kapredo kasaksit ay tungal sa karatawagun ko floor leader o ano ng members karusiyan and sansan na report magkitaang kati ay kikit report yun na rin committee sidu health, education, resource and development nan ira may sansan nan report what yung kamutan wasakan na bangkak apali local food bangkak yang patiyang ng katinan dengan tunggal every committee kapatapat katiyang ng karorong o essential karabanari committed report what pwede Department of Education should include nan ira may essential nan
dengan kamu tahu. Eri kamu tu bubilar na education tahu ya paliya bepantil ka kakela ka kamu pun question itu. Eri iwan tu mereka patuan. Uiban tu corum koronja tu cermin naran pipu ini ya. Irakan mesanjal dan report orang kita lead man tetap betul. Irakan patuan yang cermin naran diangkat kaunsial. Irakan mesanjal dan report mereka tadi mesanjal ni. Salam speaker. Salamat Chairman Simina Yodro, Chairman RNP, Senator Edward. Alanganin kupromi honorable speaker mentagin karkara kumingkat kini muy ejibachakaran kay pani wawo kapem engak paceng kuprom mesanchaler o mesanchaler ejingol wa bang kupromi honorable speaker ongi honorable pro leader honorable senators kan o sabung my staff honorable speaker kum kupure Intakan paceng, elok Chairman Inel to Chairman Education. Osakat kita only pacuan into one kawit sang kupurara. Honorable Speaker, standing committee report silip kuwali sa kuno, laban yalri sa kuno. Leo ko awiya report siyo leo ka protong bang promi. Mabang pernah robot speed senderskan. Kamu tahu kesenet riab kubai sekwalu lebih nyalri sekuno. Kupurkan kawait sangat jen cepin kesenet wat wala letong rangot. Honorable Speaker, kamu tahu kesenet standing committee report met pacabang promo kawait kamu tahu kesenet riab kubai sekwalu. Jalangkakan pacuan yang AOPs. And we are LPs in local, and we are Kisen, yang Paceng, Cungalkan macam Cungalay. Hari ini orang lah honorable speaker, standing committee report buat kau-kawit, Jalangkakan pacuan yang school, oimun muni, yang narai Cungalkan, and we are LPs in local. Kecungal sang teiwat enggakan paceng cingcungalkan esakkan me baging sa si numon school o numon wuni yara la honorable speaker alangan ng promi Meron masih lepas standing committee report silip kuwali sa kuno, lebih nyari sa kuno. Kami Senator Chowat. Alangan kurom Mr. Speaker. Muli tayang pato pemitang yang punya. Sakar ke jual wang kami, wang floor leader, honorable members kan. Mere wang committee riau, Chairman committee riau, tun committee lepat iya kepukawat. Speaker, kesumpal tetakut. Matan puita. O imen katawan ikisteriakis teyan tatakot kayu yegin bato sidinan market kan Pohnpei itu batawan an wonum kan kau selapan itu batawan saun ketelepen utumat the local food model desla Kariaus Mr. Speaker kailan muangi te batawan school bangkarata keranian o dan kemceklan report effektivin tetakot pan antrepin sumbar tanwat riman kalau apa kema mereka kaunut cara yang tambe try supplement ke anak yang sukses local food dan kaitar seri muin kit kai o kemcekla ma tetakot pan betulan pun takkan o yang mana retan monitor jadi school kan Karos elementary middle school primary school dan tekan tali pewo tali pa hari me bukat me tatawan talangak iu ko bano sewa se matatakot ta poita orang tatak ko se matai sire kan anla local food o trial kan au ya baba nono kailan bil anla patugit kalangan Mr. Speaker
Mangan Senator Jawab, Mawar Amiede, Sang Senator Vega, Kamu Senator Paul. Langan may Mr. Speaker, iman pateng purakan besan saler, mawai tungal sekarang kapung gabun wawan kak pateng ada sabut mumma patu yang nindang. Tungal wala bangku purang may Mr. Speaker, wan tu melal floor leader, pautorol bangku purang nasional yang muda manet Carlo kan kutor Senator Michael, nasa buabik Senator Odwin, nana pas sekres Chairman Altu, tungal wala bangku purang kampakabayan of Senator Concourse. May Mr. Speaker, kapang ti melal ko purma miyanan tatawag. Niya pato tinantarabo utan kasil. Iya penepan opor may yang kasambal ki. Wagiyate ni nakupukupurayo naman tan tatawag. Panalayangar taken school chorus pan may lunch. Essential mo kosan na lunch program ay sudah mela. Sangan sumerkan wiyawi nan kayun kampak o dalataran wat kosan na to tutuwa ito ang Pohnpei school lunch. Government project sang school lunch in primary education. Pagkapatit na wiya mamaya moni kaunabatan school lunch mamaya ang primary education. Kaya tarano dito mamaya high school kan o ECE. Kita mangi nakit o apali mangan Pohnpei sudah mangai tuwa ce patolong ito kan pagkak patot yung nan storage kag patot yung nanais ari udan tataw mawad mabanapol uyapen apali mga maban mo ganda school kan ira ito ang tatangan bilanane salane wag mga lakap retesilwakti aranwat niarpan kau na mengan Pohnpei mepan paceng school lunch mepan ranin muri kan dari pada wanda ada merpoin saya makaitan tetap mengayumet kami lere kami di kepada pat silu nanti yang buat enkak saya tak semacam Pohnpei kan dari ni tetap dewan mungkin Mela long palian school, mendan monu bagi, esok laut tua je, mga maban mo kita school kan. Arabin pipian, tataw kinin piyo kay kan mo kita way kapo, renka kay wang utan so much kan. Peromben, sintungalin Pohnpei kan, mabangkin wiyawan na istowa akan tenan market kan, ran koros poen kapo yata kamutang kusunu diyo maban mo kita. Antaksan essential business kan pilkin kaule me uyaben office kan fine arai tungal receipt kan ri evenen tatangan mo konangan niya ang sumet kan o market kan ay kamera meniang sumet tatawad par mogit kami di silumawat pilbanan tiyang tatawad rin po ito ipatawan tata met pagkailan ka kupukupura met tatawat sa depan mga niya pang mukit kayu karyao and sansal me tatawat kapetian na patot yan ang kusanet utangan kaway din moni yung banananan patota na pali tatawat kung kakwaitanan takay school ka lalataran wat isa yung patawan patotin mga na pali primary school kan tapi ebanen miyong Israel penenekan me piluyakir Israel elen memor arai net kumong taksim tungal ang primary school kan kabel Pohnpei niya suwoje niya penene pwede school kan koros yakin niya parent teacher association niya penene ito dakin pensapan kita
mga pagkato apa-pali yang sarikan na school kan kapil Pohnpei wala lang tekan dikitan dari kupukuran pilmiya sawas pada magakmiyang rail ko ini mabiyang net ki sintungalan Pohnpei so kaya rai tungal school sarikan na school kan ay tungal iban kapatapat men ensansal je makamanamantan kasi nagwat mapan uyawi utan nagsagadi panananan kaway dito kaway din mo ni mabana pali primary school ang tatag magmagitiran sa wat benewan bilkak del iray sa umat kano market kan maban ya sawaski mga Pohnpei po ang kakapayata inangan report maban pugupugtanan ko kamodang ko sa nagnasansal kalangan may Mr. Speaker. Senator Carl, imen kalalabag ito, nan sabul matay magubure, nan sabul matay uya kupuron ranto, tama mon me kawait na niya taylang katoro sang Department of Education o kabatayang Division of Corruption, yay kalapuskan, yan yang tungale mongan Pohnpei. At least, mon me kawait ito kami distralet. Memang kole-kole yang ada Department of Education or Health. Kami pariyang makayun laut dan supplementary government. Pasal me itu ngalim tiyo kalilap ko. Melal ba niya local food dan kakan kamangayata naman o school in Pohnpei pon. Sansal me nan perisilu agan rice, vegetable o sali. Walaupun masyali akan mampu ran korus. Ipatawan tayo rawat kita misalnya sang senator kau ikut sembal itu. Agak kasihan nanti rupa. Niya one shop and Pohnpei or one shed magkaiba kena paliki Department of Education or Department of Health nanti korus. Ipatawan masuk kalau dia survey yuan dia uma monitor kemanada song kusendet kesempatan. Aiban poya posak situ mai. Kemak tadi sudah kita ma division. Tadi bilang yang mumet, tadi lap tulah. Thailand tu kusendet momen kamu ngong department laut riau dan government word. Kesempatan lagi, betul-betul word terfail. Pemerintahan fail, legislature may fail. Kami selesaikan. Kalaunan ko, Mr. Speaker, Speaker ko kubura yung kagtunayan ay tinasaragan. Ibunuwaw, kakapatran sa bululu, isasya na nilang nitong rangot. Nanuwaluat ay tuhalawag din kami. Dahil dito na nabusunod ang kawas. Tignan mo ang jiwal kami yan, pati ng kalaran ng tangrangot. Speaker, iwaunagi o kabelero kan kawas lisensya niya. Iramibin kapatrayang, irawat, nasan kan nakasumpalwat. Kami niyang sawat, kambu, sibu magkapatabat kawkawit, public safety, tuisang, o kaprayang kambang kamaray kanyan. Pero nan local food ang patrong lunching sa ring school. Esto anane pampupo ng sapis kambang hari. Anames kak sapis kuhut. Mat. Terus kak sapis ki managanay. Esto anane korosyon sa matay. Tuhud mapipitsali. Wasama ko sambal pala doon, Mr. Speaker, kapag tayong apal kang gusumawang sa nagtitingan. Dalang isniya doon, ikanamit panapit na paniyang rail sa umasosyo. Nan kororong tagkarong kororong kan magkamagi, niyayang irail kan, yang ari sa umasosyo. Ikapal na sa patuwanan ni Bisang rail sa umasosyo, kahit na paniyang maamuwan siya. Government anane iso maamuwan siya pagkakiyang skulkan ang sumatang pagkakang point maamu so one siya siyang pagkakang pagkakang payment in government
services pagmatan isu ka we problem ni magkatangula restaurant from Pohnpei sa wanted where you find the processing payment and local produce so sa school ari kami na accountability in government services function on the right to do so much of the time it is accelerated naman punch the problem pan problem na kuslugan pa rusa mo korusya pang katungalagi sarikan korus bang nah itu pan problem syuta namin isang buntuan ako school ka itidinut ako ka utnat ako ka yung chapter ka preparated tape tak patong lunch via local produce pero bukan diminta kita lenteno kategori berado memuncak paling bangun Pohnpei ulaman Peter Yoni ananin mogit ko arama sa isapan siguro local produce ng paso puta pe ananin dulu talayo wa pa presenta ara ini men patkiyo macam kan ini kapindi o iram nila misal talagap saya suwangata ama suripan work pin kusubit maksay buka kugit iwan sa batang kuno ayunat dengan patkiyo program speaker o kalangan ng kamupugi ay so misukan kalangan Senator Simon katunggu kubromuyan wasa may patroan perkuyo chay mamasani food security Pohnpei chane kona tay bantaw lan na talkukat I kalabak may tungalin kami Senator net Kalangan kami speaker kaya sabalay tungal sa karanwa utani waun ki o kasamo kawit kan koros sang remi speaker chairman and moni o metikan o patapatin kamudan ko sa nadawat deputy shilu me tungalen men Pohnpei muririyaw Hari ni waran sawat my Mr. Speaker, Honorable Senators come. Itargelar pesong pe anu ya. Ranwe type a repeal eu kamatan ko senat. Ko ima manu ya pen mo. Ko senat ya wita o mapan sotrot men magalin patawat. Sotrapan workout. A repeal. Te amend. Hari Kasampalo Sauset, Saumat and Peisarawat and Mangi Magtaliang Kirirong Kasampaliki Arael Chairman and Finance Masani Arael Ellen Kapay. Remind Mr. Speaker, wrong year. Ipatron itarkier Masan Ben o trial exercise principle of democracy na majority rules o trial kat lamo we answer ni answer ore men patrawan we ata kamakit kailan tingin masan pe o supplement kita sending committee report mesan saler moni ban pona sa kamugutoy ban pona sa mas welcome makawatan ng lumaray kamu Senator Mikel Speaker kalangan ay tungal sa karmasikuwawan kag pulis sa pulmangoy na pitayt nilangon kag floor ay tungal rangan mawon kapay ang pampakatayan ng Honorable Senators Coros o ang Pohnpei Speaker kawit umasan penglal na kami o Chairman of Finance kawit pamilay Pohnpei Pilnya trail pan masan tiyong Pohnpei, trail suki masan ni kalapan Pohnpei, tagay ko yayang. Tama niya po tagay ko, kakatawag sampon mo patupang kalap. Ang nuya pan lunch. Aram ako sa network pampayan manamalan sa speaker, niya kay school paninikan tuon na tayo. Katukatong alisarikan, malay primary education, elementary kan. Sa size
Ate manasan la mamia ko Pohnpei lunch program ape kamukit po iyaw. Amana ko nang galing so mata ng speaker. Evangelist Rabjo kak pasarak. Aban watagis Pohnpei kayana serika. Engkau kayana serika bogi sabol model serika utang serika dalat. Rice ye tumalan Pohnpei. Orinan magati sali songkan lintuan kau tekak tuk ibil kami lelem nani school mia PTA ilka kain uya benar pan sawas kiyo masan uya pan abali pen sakatai kan ekistok laut bosodo men naketala narkele magtai kak nakit mia uya ba mewet agak titir utra beberapa tiang nar freezer uap kota toko kari speaker ya don nak jail so mata nyumom memia engkak totoko uya men kairo robil pan uya men kongongong peninin Pohnpei en mata-mata wan menyata cap yata metra yang arutung kairo food security kasong balsang mga sindungal kanat sak payang lumatokan hele pil kapareta magit sa pair toto ng roson mao ng kaalapan ng Pohnpei o kaluran ng Pohnpei toto ay tungal kawal ko pakpak kutaling sumata at pasungsungwot at ipanuya pukoyo ang leadership o state government ang kangungi aramasakan ng katawag wansap. Wala magdadang katsili Pohnpei sa pagka waltiro trap na tatawar mayag mamasa ni food security show na lalungaw uya pantotok kamila meluot melaramot ng Pohnpei speaker iban yang utung report ang nipasungsung o ang nuya patagtanak apapalikola yan so pangkat mo kalangan ng speaker Senator Miguel kamu Senator Carl kalangan man Mr. Speaker sekarang mo sa pal bangko po naman bangko po ang kaya mga po report met o yata bandel nan ko senator kapag tayo kastansal ari reported mesan itu sudah sansal mabia karong-rong yawo desote magtayo litar ko sa mga report wal ay man tayo tayo rin tumasan pagteka dahil sa pulman kalangan Senator Carl kumkuproyan na Senator Perez kumkawatan limumian mawar Patuan mewat na kamu monay ban po na sa kamukit mamiya kalangan ko Mr. Speaker Patuan bahan kenara social media Iman kita itu langsung kena Patuan mewat tapi kabut hot Mr. Speaker our members chorus yang support concept kamian ang report yang support Thailand kabatayang pencakatayin bagi autoban pencakatayin worksang nabatulong ito ije main dalga kasabalang management and paligan nudel ngonggi saon sakugaran ka sansanan iray talagan ang tayo mo italang ray lap concept to yung maugi iutong buwagi ibang kataras ki rice o tapioca tapioca fiber mamilala wag pa siya fiber mabin so sa balwan ramas sa melon lan sa model intestine maminan tapioca ke sugar mausang rice o iya dahil ban find the local produce kan na abil ban sa wasi sa model so much kan hari ini baru anak concept itu iutum
Ite Thailand kat tingang rail image to banyam to. Kalang Mr. Speaker. Kailangan chansal me iro ka sambal yun imagaraban masin lininlap. Mau te bang katianan kamutan ko sunna tak tena kukat. Report chansal me niya kamagut Thailand rutung ti masin. Harus mautung kamaguto masan iyay. Uwag masan iso kamagut paita dari tempian masin. Harus mautung standing kam report sidup ko wali sa kono lebih nyari sa kono masan iyay. Uwag masan iso kamagut paitar hok tayo sa liman kita standing kam report sidup ko wali sa kono lebih nyari sa kono. Niya report chief. Standing Committee Report number Silpual sa Kisulan Reza Kuno, Mepit Legislature Bill number Perapki Sisak Tuaw Len Reza Kuno, Sang Sapul Mamukamti and Finance. Kailangan cara kekecilan masin event report ang may kumpulan po na sama sa matay Chairman and Moni, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, Moni bahan pata sa makamutin Moni, akong kupura po yung kaysa balay sa karanwa bahan kupura mo yung bahan kupura kan koras. Mr. Speaker, pada sama kamutin Moni o nawaw karakarak, kamagot maluwat kailan ba kuya kupurukis nanti kami report sila po kuwali sa kisula mangyari sa kuno. Kailangan chansal kamagot takawitan Chairman, koros mo utong kamagot masan iyay. Uwang masan iso. Ay bahan kekecilan masin ba kung may kumpulin po na sama Chairman po ang kabiyata. Kailangan may Mr. Speaker, tatakot, epis kuksang tatak magtelap na kamanata. Will be a witness patoto kaway committee. Nan, standing kami the report with my Mr. Speaker, kaway mamiya panitan kamudang ko Senate Pabgi si Sektuwa lemenyari sa kuno, pagpagmaluwa dan kakamanata. Muna beban we are reprogram bang kampan kamarain. Pangka kapali ruwasin ko Senate memaluat kamanatal. Naruwasan may right on the dagon Pohnpei State Government kan chorus masabis kiyang Pohnpei State Government sumbar riesek. Aray tungal salarapan mokit step riyaw. Nantatag makamiti katiang lale iralkan na ulian to executive kay direktorin kamban kamarain direktorin kamban Moni pati officer na ulian to iyo direktorin kamban Moni o iral son kawit kan and kamban kamarain Nayangagi, Ms. Jacqueline Patrick, Acting Chief and ECE, Mr. Rasio Aaron, o Inawulianto, Nankarong Option Budget, Maniaso Auto Bilwulianto, Kamban Moni, Ms. Latoya Salvador. Mr. Speaker, kami tu kapung ke kawin namiye bagi apali ruwasin kosenet yung nakasambal kila lapot ini right main Pohnpei kan itu untuk takun Pohnpei State Government kan nasabis kiyang government word sembari isak terbonang niya suwode kawin namiye sudah saya rata monikap paana puelje nintuan budget memaluat kamanayang kembang kamarain nintuan kanenetin Monin kampak mepato yang kembang kamarain nanta tawag namiye kawikan masansal sang ban division in instructional development the curriculum instructional development or specialized education pantala tuwa pa sa limaw wabang kanene din umumot tala silikit isubukis di sa kriya pampatoyang primary education o tala wanakit riyo buki sa silu pampatoyang division in secondary education
nintuan kanenetin padat kan me abolyanger school kan adalah kit sebuku dua sekeu bahan patroyang kira metatanggi yo sembari sek nan elementary high school ya kedua isak silu bahan patroyang rai metatanggi yo sembari sek ang palikir elementary school kit sebuku pa isak tua wang sokesta school kit tua pagawani sa kono wang mokilla school kit isubuki tua isake wang pangilap school kit high school attachment tiki-tiki yu mamia cala isubuki cala ria buki sisak ria makalini my school cala ria kit ria buki ria isake o isi kalaimun pat-patan wan cala nan walikit tap sisak silu kawasan mamia my Mr. Speaker o pagpasin karakterin sambang kamarayan mi right on the tangko me kamera le lele sambar yisak apoki recruiting personnel me ban katet marale sambar yisak so as action kami tu kawai dan kawai itu morning bukan kamana-manta ranak turala o check personnel file kan pergi kemudian legislature buat ni kamana-mantan kosenet na pali rai masabi siya nga government sembari isak nanti yang angkak apali lalapatin irai contoh tau pukat eri ikawo ito mabuita o tama sansan ng kamiti legislature yang kamanata harmonio o legislature sutukin yang kamanata contoh tau ay masansa lang isi wankala nan walakit papi yak silum ay Mr. Speaker nintuan kapat mauyaw one morning maban reprogram bang patetin kambang kamaran patpatan wankala panan kit riyab kusulisa kayo o wansan salto bang kurakan me kawaitin taraktab niya sumaban katirakta iralkan me dali sambar riya kap aray tungal file sa apolian kamiti araban kaleleto at tatawin kamanada mo nito kapantela kaching baniralkan me sabi siya ngarpumbis kay kamun sambar riya sa kami aralap may Mr. Speaker ikawidwad mamiyanan robotin sa kamiti mo ni kailangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Carl, kapesya te kawawan standing kam to report silip kuwali sa issue laban niya riyay sa kuno. Neto masa ng komu Senator Mika. Honorable Senator Koros sakar musik sapal ay tungal singgalalabak riyakis mayman pag na kawit makak chairman to committee kayong kalapak pwede sudanso moyen sudo wata-wata mangkalabak magdisyon tuot pandotro uralan ran makusun nito manamanla karyaw main speaker ibarong kami alam mialis tuo pada pasang makalwata iralakan me tatok sabis ugo sabi sa ang baling school sa Barriasak apang kakulianti tronway wemere weng kuti masa ibatawan pitsilman pat wali apa kanan kuti imanala kawal ito kairo pogi manaka priyaman yang patronan list mo ablukan kauno kamakitirata mon pira patwata melam mon patutan suntuat aman last name Patrick aman last name Thompson irayang patronan list mo ari na iya bawat pan poita puya insentipyo katungin lalapot kairo kawit na cacaw sudukak en kalangan o padalang harapan ini en pilka kuya men kataman pan putawara
Mo'y manuyag ito kaway pagi intentin ewe ko sunat kasambal niyan sa mga kota. Arayang pada-pada na list mo. Apira malibulibin kauno. Bukoy rasang mon kacengot apa so doktor. Imanuyag ito kalabak main speaker. Pagi makam tika kaway pagi intento ang kaway tuya pantotok. Kalangan man speaker. Chancellor Mao Promoyan Senator Miguel, Committee Chairman, Kumkak Sawas. Kailangan may Mr. Speaker, ay tungalawa sa bawal, pagpuro nyo, pagpuro kores. Kapag gumelel, kawal mo, kupura mo, mamayasang kambagabayan ng Miguel. Pero pwede, tatawagan committee ay so lel o katorala iba, tunatawag kasambal riyaman mano. Ay man pagkita, ang kakuya tatawag tororiwan committee, ano tan check, yang kamelala, na koneng apulben isabara mapurala lelak tope mo narakapin sa legalao, ang kak apulyan aratungal penine, yo committee tanpan, kadiyang nan tatawag ko. Ang nan-report, tatawagan committee, mesansa nan-report sa tilalwasaw, ang Senator Miguel, kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, Mao Senator Miguel, Kamuy Senator Simon. Kalangan speaker ko sa palay tinggal sa Ganwang. Isin iran kalalapang yung kagatap tuwalang guwewe. Inyong tulong kawit luliya. Nagpaduan na analysis mo uyang particular education netoke kamutan ko sunod sa tuwali sa isu kaya panyari sa kuno and then churi sa tuwaw kaya mo ko sa nungot kaptulang kaya then imun kabway imun September silisa Mabibing kalabang speaker, i-welcome na pagpato ng food na education katarado. Yang lagi i-welcome na tan for the youth service yung September sinisak welcome ng June ay sa mga kaptalong ay request mo. Imang kalabang na yang lagi ang atrabe pagpato ng ay request sa pito. Kalangan speaker. Kalangan Senator Simon, Chairman, Kawid. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bawal, pangkupuro mo yun, pangkupuro kores. Kapag kakawid mo, misang kamakabayan ng Senator Simon. Pwede, inangin po sanad na kawid ata sa apisa ang government sa bariyasek. O ang atiral kan malilek sa bariyasek. At tao makamitikat yung lala induan kawidin kambang kamarain ito kasi iral kan maglaler sumbariyesa nabandel sumbariyesa nan wipan wato patola sudiyang pato apo kabarabara ko mani at ay bandel nan rairwa utara magkawito ako nawat sudiyang aki iral kan masayiglay kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, Senator Simon Mauer. Kalangan speaker, kalangan ng Committee Chairman. Speaker. Ma'am Mauer, I'm po nagsamahan Senator Perez. Kalangan speaker. Dengan batuan data itu tu report, itu national tribal non-bill. Telgak mangim the implementation in kusunat buat tel pahawali. Mie Max Outer o Legislature batuan yang memon arai panapoli available kan o step kan o available kan terdengar will consider non film nane mixin megot yawi yang acai ai kamela mai tarar masan ben emel batuan ta motion channel tang ta masan ben report silip ko wali sa issue sabon mandi Karyaman. Chancellor Mao, kamagit mamiyaya sa Chairman Chayan ko. Masulaan masanaba kamagito. Taan po na siya, karos mo itong kamagito, masaniyay. Uwang, masanisyo, kamagit pa ita, pero itong tiyan masanaba. Karos mo itong standing kamduro po silip wali sa kisyu, labanyari sa kuno, masaniyay. Uwang, masanisyo, kamagit pa ita, tayo sa mga kita, standing kamduro po. Masulah standing committee report, pan supplementary standing committee report, ay pan po na si Law Leader Lator,
Alawan speaker ay chukal wao tutuwa sa bang perangkat tuwat speaker may sa kana kupromal kailan ka crop sa kalmatay kalanter o katuan po na item ng paisok tayo yung pil kalanter. Kariyaman. Chansa na mga kamagatiyo miyayer o miya utupe, karo taktaykot kachir po until calendar o tanto na si Chief Clerk. Legislature Bill Number Walisak Issue Lenresak Tayo. A bill for an act repealing Chapter 8A of Title 11 of the Pohnpei Code in its entirety and for other purposes ang Koreaw o Kamsaklang Watawat. Kailan ka katiyan ng nasa nabi, natanto na si Floor Leader. Alawan speaker chukal wao sa palan tutuwa sa speaker may sa kana kupurma o niya kailan ka katuan nasa ni komentang ko sunod. Walisak sulah bila risok tayo sa pagman kita. Kariyaman. Harus mo utrum kamaguto, masa ni Yay, huwang masa ni Syo, kamagut paita, kay bang katiyan ng nasa nabi. Kung may kupuro yung na sa mga introducer and kamutan ko sunod, Senator Perez. Masa nabi. Senator Perez. Mr. Speaker. Dahil Kamal Legnancio,
Niwal menpadron trai chapale rong nan supplementary wiyakpur. O chanchal me mona trai multi kamagit wiyawiyar Thailand katianan masanaban kamutan ko sanat wali sa kisu laban niya sa kayu o walaltar. Met trai kat nan masanaban o iban po na sa introducer and kamutan ko sanat. Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, ay doon sa karamisik. Isang unahan sa word, may ginsamanta sinko din limtok na paruan may kak nuka sa riyawan showcase kameli ya wipan mimro yegis katrobula pegi ugon may sangat metelap ayun na pataran sa word puyan kak paruan ta sa pun committee Menel committee and Russell Mao na assignen kamadang kusunutut. Yorolap sa speaker kamadang kusunutut eban kisang menen kusunut yung magkawata na Trump government chorus eban yang United Airline Irail ban tenait ki raitual one pass Wenga kabali Irail show magan na shota raitual health insurance. Inangin kamatawad ang kak kasura ilamin kusunod memiyan sawad. Pagi Pohnpei yung napatar ang kakabali anan na kawata kamatang kusunod wad sa ilang kak tunait ki. Pero yaw ngan may wat apal kita kak tem personal property pugat mileage pugat puegi Yemen eban donate abang point one money you when kak transfer sang nan na account kung nan and emen arama se tol ri yorolap Pohnpei yung nabatar and kakabali anan me kamadang kusunit 9L tas 55 tas 17 kawata asugi sa malaro o bagi tayo nabatar agday sila na anak kamadang kusunit inailata kamadawat patulong umot kasambalwat and kakamana isuto kamana iparuan sa maray reports palmaron sa palman kita ipan paruan ito saksit speaker Kailangan Senator Perez po kapesyan kamutan ko sunod. Kamu Senator Carr? Kailangan may Mr. Speaker, itong alawa sa bal, bangko puro mo yung bangko purakan pares. Itong alkabi mo, itong al-chairman mo po kaya bata. Itong al-chairman mo, committee na ito, kawit kita lang ito tapos ang balwat. Ikaw na ba tayo, itong al-fluaman manap, mo po kaya katiyan na narairwat. Kaya bangka may isang menan ko sa nagwat. Madama masuk ko ng pagkaya mileage na taking tapon man kila pagkaya tayo sila ko na office. Amiya bak na sila ko na office kamilan ang pupan. Floor amendment to madama amiya na mileage sa kakabong pupan po ka. Kaya mga pagkaya katiyar man tatawad man iwaw na sansal. Ay menduwa ko ragarag may Mr. Speaker pati ang itong al-chairman mga kao kamagat malwat alam itong tamasan po katiyang nanusus. Amen. Tan sila mo kawit mamiya o pwede bilmiya yer kamagat alam itong tamasan itong kamutan ko sunod wat koros mo itong kamagto masan iyay huwa masan isyo kamagat paita tayo itong tiyon masan itong kamutan ko sunod wali sa kisu laban niya riyay sa kayo. Ia terbang kerja nang kerja hukum sekalian watawat terbang luk usus nyungi loy ban ponese chief clerk. Senator Apram, Senator Apis, Senator Artui, Senator Carl, Senator Edgar, Senator Edmond, Senator Edward,
Senator Edwin, Senator Irons, A. Senator Joab, Senator Latorre, Senator Le Pen, Senator Lucanet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Mikael, Senator Ned, A. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Amen. Senator Simram, 9, Mr. Speaker. Hey, kailangan minsan sa lengway masapul matay Jesus meto ko kamatang ko sunod wali sa kisu labi na rin sa tayo Jesus isak 2A o sa tumawang rangot tayo ka manalar kamatang sunod wali sa kisu labi na rin sa tayo meto kamatang ko sunod tampil calendar Chief With the privilege, Speaker. kami Chairman Perez Salamat, Mr. Speaker. Wow, man paruan. Kita kailan ka kawan sa mga nakapman. Mga nakapanu man na paruan. Patayang sa matay di ko puro na siyang ranwat. O kasamogi o lapolap. kailangan Senator Perez pergi mulian cai biaro pona siap anak apa sambalman yang patang tenan yang perundangan. Biar point of privilege masalah raiban itu boleh patron. Pona siap Chief Clerk. Legislature Bill Number Pohnpei sa Kualu Lang Reza Climao, Legislature Draft 2, a Bill for an Act, amending Chapter 1 of Title 17 of the Pohnpei Code and Section 1-138 of Title 18 of the Pohnpei Code relative to inclusion of local food content in the public hospital and public school meals and for other purposes. Ong ni Korea wakam saklang watawat. Kailangan jalan kecilan masin bin kamutan kusunod Taiwan Provincial Chairman and RMP Senator Edward. Kailangan kami Honorable Speaker kakache pacuan pesa bali cuma sekarang wow kagin karkara jalan kagin kecilan masin bin LP Rio Device Kualu dan yang Rio Saklemau LP2. Jalan mau kawal dunia kalau semua ujung kamu itu masa ni uang masa ni so kamu kita pergi kamu kita perita dia masa ni Chairman Edward. Kailangan kami Honorable Speaker kakache pleo pacuan pesa bali cuma sekarang wow men pacuan emotion kamu tahu kusen itu cengkak kapan telang umungkalan terengrang itu kerja. Jalan mau kamu kita miayar kalau semua ujung kamu itu masa ni uang masa ni so kamu kita perita kamu dah kusen Rio kepai sekualu lebih ni Rio sekelima orang gitu kapan telah diimun kalantaran rangut. Ni ada kamu tahu kusen panpil kalantar. Mike. Chief Clerk. Mike. Legislature Bill Number Rapki Sisak Tuwaw Lang Resak 10, Legislature Draft 1, a Bill for an Act, amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes, ang Nukayo and Watawat. Kailangan jalan kau kecilan masin bin kamutan kusunod Taiwan Provincial Chairman and RMP Senator Edward. Legislature Bill Number Rapki Sisak Tuwaw Lang Resak 10, a Bill for an Act, amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes, ang Nukayo and Watawat.
Kailangan talaga katiyan ng masin biban po na si Chairman Carl, Chairman and Moni. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasa tayo, bangko ko mo yung bangko perakan koros. Ipilay batan sa makamadin mo ni may Mr. Speaker o nawaw karakara kamakad malwat ya rin ka kuya gugurukiyang watawat kayo kamutang ko sinad tapu si saktuwa o lamangyari sa kono. Chanchala mo kawag pamiya karos mo itong kamagito masa ni Yay. Huwag masa ni Show. Pagod kamagito ya po itak tayo bang katiyan ng masa ni Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay dungal wasa tayo, bangko pera mo yung bangko perakan koros. Ipata sa makamadin mo niyo katunggu kupurmawan malwat makamanata standing kamu report silu kuwali sa sula banyari sa kuno may tano kawajar kamu tangko senat papi sa tuwa le banyari sa kuno diarala pa na paliray tondo takon kan bangka makain nasabis kiyang ngal Pohnpei state government sa barriesa ninduan na kaneneti diray tondo tangkan nalilesan barriesa nan primary education Mandala Elementary School Paliko Elementary School sa Spa Mokel Elementary School, Pangilap Elementary School, Division in Secondary Education, Fix High School, Matilinima High School, ECE o WT, NST. Mr. Speaker, kansal na tatakwat induan kamanaman dan report may son. Kaya naman kan mamiya melel sang kabakapayan ng Representative Michael Ong Ira to the doctor sa bar riyaman manom sa pinsalaga sang anak kakiyang patrawan isapen aratungal sapis apang uya tatak choror you and committee morning ang Representative Simon committee ba nanji ang ewang kamban kamarayan ang rail kan koros makasik pabandel sa barrier sa karay sapis ang Pohnpei State Government sang met o patola lel September silisag te ni muntian monuat kami di belban uyaki o tatak choror ang may patola bang po tayo may Mr. Speaker iman mga o karakara kamakad maluwat tayo ka kamanata ang watawat kayo Chanchala mo kawag masanchal sang Chairman o kamagit masanchal biyata masa nabe masalar ay pan po na sa kamagit kamagit Senator Ned Kailangan po sa bal kapeng pwede kawewa mga mamiye kariya o kem chagla men baduan pata ket ya baduan yata kamu kita lero dengan masan pe o sa kita o matawat kayo kariyaman Chanchala mo kamagit san Senator Ned koros mo itong kamagito masa ni Yay huwag masa ni Show kamagit pa ita tayo tingtiyan masa nabe Terus mau stand kemudian ko sunod pa bisik sa tuwa ulit banyari sa kuno LT1 masa ni uwa masa ni show kemudian paitar ukta kati sa bulman kita kemudian ko sunod wat pa bisik sa tuwa ulit banyari sa kuno LT1 o watawat kayo rangot Masular kemudian ko sunod pantil calendar ay panpoy sa bulman tayo floor leader Kailangan speaker tumaluwaw sa bayan tutuwa sa bangko promal. Speaker may sakarap burmaw mo tayo lang kakarap sa pumatay kalantar katiyan po. Item ng paisak lamaw resolution kalantar. kariyaman Chancellor mo kamagut mamiya tayo katiyan pa ang resolution calendar. Kung miya utrapan kamagut mo tayo katiyan pa ang resolution calendar. O panpo na sa Chief Clerk. Legislature Resolution Number FTC Saklimaw Line Resak 10, a proposal for a resolution to strongly urge the Governor of the State of Pohnpei to prioritize and expedite the implementation of Chapter 5A of Title 17 of the Code, SL number 11L-04-104, which establishes the Pohnpei Hospital Diagnosis Center for adoption. Kailangan Chief talaga katiyan ng masin po may kuburin po na sa Chairman and Russell Mao, Chairman Ned. Kailangan kami speaker men baduan pada sa pulmo committee Rusun Mao sa garak ket Thailand komalmal de pinanso komalan de pinanso Ang kamal na binansyo ulit tuwan pagpag masansala sa Chairman Ned, Chair Kamal.
kalangan uwa speaker o ket mail ketin kawit puegi tatok kanay and magit kasang balwet aban say kitonan maluwet song riao puegi and nay standing committee report piliang eri ya tamban wutu ya wi mi mail ketin kawit ye mo yan na so approve mo ya sumsol matay pasandima Pilkin kapandalaw resolution akan paper retired ko di amendment na bang patay. Amabang ko puro-puro report pang tangkap reto. Dari saya main kita istilah perlahan masa ni report. Kami Senator Miguel. Kalabang kawit, Resolution 175/26 motion pa miyan sa wot. Ariya berbeda nang kalang terai, umang kamti aban robot, berbeda mo na supplement. Jadi sudah mereka kamti, sudah itu bisa kamti yang so.
Ong dan supplemental Uyakpur o chancel me kamagutiu miaya dalam ketianan national resolution of kisi saklimau le beliau isa kuno bagi miaya utuban kamagutiu kat ketianan national resolution. Speaker, kamu Senator Miguel. Kalangan ng speaker ay tungkol sa karunwaw sa talpan ko bromoy dalwaw nagi flora normal members nuwaw sa kawa kamtinel kuya pantotokan kaktawag sa pulmatay kuya pantotok ko kaway o kitugsaw mo sukay kitailan sa wata mamampalang niya po ikurupot yung kulong ni assignment ra patapasula po tugsawat patapasula mga assembly Pohnpei ako nongan ka kaburburla po tama iray la paliataon prolong ni uya pa me pani tawon sa pulmatay men kawit men tato sang nagarabo man patuan paki mumut kasampalwo dan ka kaburlang kamtinal Legislature ebisi sa klimaw la penyarya sa kono wakak repoto next session day Karayaman. Dan cara mau kamagutiu miaya resolution of kisi saklimau le beliau isa kuno an kaburbulan supplemental committee yang rasul mau bagi miaya utuban kamagutiu karos mau tung kamagutiu masani ei Uwe masani so kamagut paita elar of kisi saklimau le beliau isa kuno kamela le mestu kuno yang masani penipuan chairman kasaleta report you panitan long itu resolution wala. Untuk privilege Dalam ketlam hotel, masalah resolution, plan resolution, calendar, kamu perlu lihat. Kalangan ng kami speaker ay tumalwa sa palang patpatota pang promail speaker may sakara kuburmaon niya taylang kak up sa palmatay kalantor o katkalang dan standing committee report. Karayaman. Jangan salah mahu makamakut yung niya taylang sa pagtala dan standing committee report. Bagi yang niya utupan kamakutok taylang sa pag rokat kecil dan standing committee report. Kamu perlu lihat. Kalangan speaker ay tumalwa sa palang tutuwa ta pang promail speaker may sakara kuburmaon niya taylang kak play standing committee report ng basilip ko wali sa kwali laban na riyo sa kuno ng sa palmatay kalantor. Karayaman. Jangan salah mahu kamakut niya taylang place kamu matang report ng basilip ko wali sa kwali laban na riyo sa kuno dan sa palmatay standing committee report and runward. Untuk privilege speaker Kami lolipat kalangan speaker jangan mau may tumalwa ang tutuwa ta pang promail speaker may sakara kuburmaon niya man patungan sakara kuburmaon niya taylang kakan play standing committee report ng basilip ko wali sa tuwa laban na riyo sa kuno ng sa palmatay kalantor. karayaman Jangan salah mahu makamakut mayor o taylang place standing committee report silip ko wali sa tuwa laban na riyo sa kuno. Bagi kamagut buka karos dia ucupai aiman patron pun taylang place standing committee report silip ko wali sa kwalu o silip ko wali sa tuwa laban na riyo sa kuno dan sa palmatay standing committee report and runward. Untuk privilege speaker Kami lolipat kalangan ng kami speaker ay tumalwa sa palang tutuwa ta pang promail speaker may sakara kuburmaon niya taylang kakrop sa palmatay kalantor o katiyan po na itam ng pansok tayo yung pil kalantor. karayaman kamagut dalam ketian dan pil kalantor. Pil kalantor imay. Jangan salah mahu kamagut niya romia utuban kamagut to taygat kecil dan pil kalantor. Kami lolipat Kalangan speaker man turta atong sa palmatay tiple kung kak kata pilyon kamagutan kak taylang kak masanin kung sa klan sa palmatay kalantor. Saya kembal ma
tayo sa paler, o sansal na muna tayo kumalti, kamagot yung iya, kaproyek tayo lang, pantil calendar, sugot tayo kat pantil calendar, o panpo na si Chief Clerk. Legislature Bill Number Riyaputay sa Kwalu Lang Rizak Limao, Legislature Draft 2, a Bill for an Act, amending Chapter 1 of Title 17 of the Pohnpei Code and Section 1-138 of Title 18 of the Pohnpei Code relative to inclusion of local food content in the public hospital and public school meals and for other purposes. Ang nakaryaw o kamsaklang matawat. Talaga ka dyan ang masanabiran po na si Chairman ng RNT, Senator Edward. Kailangan ng kupromi ang ako speaker pacuan kesa pakai cuma sekarang wow dan sekarang kupurmawan dia jalan kagak kecil dan asen dan LP riap tipai sekwalu lebih nyampe seklimau LP2 or second and final. Diyan sa mo kamaguto koros mo itong kamaguto masaniyay. O masanisyo, kaya kamaguto pita kaya bangkat yan ang masanibay. Miya masanibay. Kamu Senator Edward. Kailangan ng kupromi ang ako speaker ng pacuan pleo kesa balik cuma sekarang wow. Yoralap ang ako speaker kamatang senator riap tipai sekwalu lebih nyampe seklimau pacukang promail ansuwari. Dan salam bang kupurkan dari sungsungan kawit jalan pacuan yang dan kalau macam kesunnit memuanikan maka permen buat plan find imonga ain kagan mie mongen tondu kan kaceng anu buat speaker dan salam bang promail kamatang kesunnit buat song cucu kawit kan mie opa coy isang dan kamatang kesunnit buat Rang watch, kamatang ko sa network. Seksegara kubrom yang aku speaker o anu ko sentes kan. Jalan kagan pacuan yang mongen tonting en kagan paceng. Mongen kan government watch can find melel on school o iman wuni. Anu ko speaker. Ko kubur sainsaler nanay su macay masin kan. Standing Committee report. Ayunan pacuan offer floor amendment tapos silisa kayo lebih nyari sa kono. Kagkaryan. Diyan siya ng masanibay kamutan ko sa network, kamaguto yung iya, tayo filter, floor amendment, tapos silisa kayo lebih nyari sa kono. Palos mo itong kamaguto masaniyay. Huwag masaniso. Miya masanibay floor amendment, kanto na siya introducer. Kailangan ng kumi ang ako speaker ng kachip player kaya sa bali cuma sekarang wow. Ano ako speaker floor amendment watch pacuan kailan kagan pacuan isang wasakan makawkawit naman school kupesong watch yang kagan uyawiyong naman yun. Pagita burkanan sawal man kubur mo o sawal man kita ko aman kagkaryan. Miya ito masanibay floor amendment, makupuruin po na si Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, when Baruan, we had a motion to entertain the Massman floor amendment. Bisisa kayo sa walman kita. Diyan siya ng mga makamuguti yung miya yun, tayo entertain the masanibay floor amendment. Paros mo itong floor amendment, tayo entertain the masanibay floor amendment, tapos kusilisa kayo, labi niya rin sa kono, masaniyay, uwang masaniso, kamagut paita, tayo entertain the masanibay, paros mo itong floor amendment, tapos kusilisa kayo, labi niya rin sa kono, masaniyay, uwang masaniso, kamagut paita, tayo sa pulman kita, floor amendment, tapos kusilisa kayo, labi niya rin sa kono. Niya ito masanibay, kamutaan ko sunod. Kamu Senator Edward. Kailangan ng kumi honorable speaker kaya sa bali cuma sekarang wow. Honorable speaker iman pacuan sa kartita melakap pali wagi kupur mga magniya pinagdone sa Farmers Association yang aking PO kay tongchikan nintuan kupur mail akin kupur mga o kupur yang raid ren kagan kakakailay melel pensa ka child so kasal lakap pali kamutan ko sa network
tongkan na kupuromay nintuan esansal pacho isang ipacawan cungalan koporobor malakapali kirakan makupureta ro pacawan isang nan kamatang ko sa network agakan puroto o makasang match wag kupuromay kan kupure impio kay o yang aki Farmers Association Honorable Speaker remain pacawan o motion kupurmawan niya kailan kagan reaching timasan ban main motion Problema po na si Senator Simon. Alam niyo kami ang Honorable Speaker sa parito walwa ang kupurabi o pagpapang kami. Siguro pagkawan pagay ito walang sopan nasan pa lokal movement panto. Apo kita kagad ng nasan pa Pilgot Speaker di substance kayo pasampan na dinang Pilgot di sirit school sirit tukutungan. Ngayon bang pagpapiyusang so pasunod soto paano minang pasunod Ibrahim bilang pagpapasampal with chairman for the speaker for the answer ray committee katapako o joint committee kan kapadapadol kami digano kami sinun na council na tatawag o ipaduan kami ay so na flow ng tulong tawid flora magduduan pranang committee so wait pranang committee nagparito na yap basis yung flora magduduan speaker sa patuwan yap basis yap harapan natin sa pulman kita katpisang education ng sumubot ang was sa patuwan yap harapan natin sa katpisang so ang prasa na Dahil tambal na.
Supplemental Yakupur or Chancel Commodity Mayor, Taylor the 20 March and Pen Kamutan Koshelet, William Kupai Sakwalu, the Benia Riesa Kwano, LT2. Koros Mautu Komaguto Masani Kuang Masaniso, Komagut Peta, or 20 March and Pogata Bank Kajian Karyao Kamsaklan Watawat. Supplementary rule may require duplication, partiality, o kamutan ko sunod tab kuwalisak walu na binyari isak lima LT2 yalar LT3 o tayo ang katriyanan karya ang kabisaklan watawat o chief clerk pan lukuar ningit. Senator Altui, Senator Carl, Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Pajawanutu. Senator Irons, Senator Choap, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Lucanet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Michael, Senator Ned, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. Kailangan, yung chancel yung way, supplementary issues, matapos kamutan ko siya na riyap ko tayo sa kwalu, laban yan. Isaac Wano, issues Isaac Walu A, o AOSO. Ranwood, tayo kamalalaan, kamutan. With the privilege, Speaker. Kami, Senator Perez. Salamat sa Speaker. Ituan sa karmisik. Meron ka kita tayo sa patalamban sa Committee reports. Kariyaman. Committee Mayor sa pagtalaban sa mga standing committee report o pwede Mayor Utpan Committee tayo katkatsyo standing committee report. Salamat sa Speaker. Kami, Senator Perez. Men kalau ilato mo yung nauyawi. Miye sa Committee report yung place. Matay pa masani atay pa sa balto masani report ba. Men kamabitan suot talgak ketinan masarin sa Committee report wali sa wala ni Risa Puno. Kariyaman. Chancellor mo Committee Mayor. Pagi Mayor Utpan Committee ang may kupuruan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Silbukuwali sa Kualu Line Reza Kuano Mepit Legislature Bill number Sapuwali sa Kuano Line Reza Kuano Sang Sapul Mamukamti and Chayan ko. Dalam kakatian dan masuk lebih mai kupuruan po na sa mga supplementary Chairman and Chairman ko, Senator Perez. Salamat sa Speaker. Pagi answer Iwan baruan udah kamagit saya letak ke pandala masin banyak orang ranwat keriaman. Chancellor Makawit, dalam kapandela masih lebih standing committee report silid ko wali sa kwalu na pinyari sa kwano o nanguya kupuruan mo rin ranwat. Karos mo itong kamagita masa ni Yay, masa ni So, kamagit paitan. Speaker. Kamu Sangat mau iman baruan Kita kamagit saya letak masin standing committee report silid ko wali sa kwaw
Lebihan Risa Bono. Tansya nama kemungit memie pergi memie ucapan kemungit ban bonus Chief Clerk. Standing Committee Report Number Silipuk Walisak 2 Len Resak 10 Mapit Floor Motion relating to obstruction of parked vehicles on the roadways Sang Sapul Mama Committee and Cheyangko. Tansya nama Tuan Chief Watakata Bangun Report dan bonus Chairman and Chairman Karen Kerjaan dan Masin. Kalangam Speaker John Momo to the answer. Even for the one father, several Mukamdi and Chainko, who come up with Tailanga Kabandala, Homer and Ranwood, Masin Ben, Standing Committee Report, Silipko Yet 12, Lebihan Risa Bono. Privilege. Tansya nama kemungit memie Senator Card. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal o sa palbangko promiwa pangko program koros ay tungal sa karmi sa kipaduan ako na nga kailang kaya sa mata station at miya iba kasampaliyo na imantalang katkiyang kupratahin pwede uyayran kapunat Pohnpei o kawitin sa mata istakan still kawit sama kamatin moni ang tatak choto melal product choto me legislature kaisa ko kamanala mantian moni wat magsay ban count agad tiyan moni wat ni September silisak product choto bukat tak choto travel pen kadeik yaw sa product bukat patpati abi may nalalaran so may Mr. Speaker bogi saya kerjaan mentian tetawat. Aina nuwa kara sekara kuprakan. Parti tengah kuyawian moni kan korus, operator kan korus. Maksudnya kemenangan tian moni wat, otian moni moa. Masa April dalam terang wat. I jodoh ku operator kan maksudnya kemenangan dan Pohnpei kan operator bukan panapali. Kasalar kaparan na tataw pukat pan mokit aplela sa ranot abolman project pukat saya kuyawi remind Mr. Speaker mawaw karakarak dan kamagod maluwat yan kak ito nga ta ati dan kakuyawi yung project kan koros makamanaman ng legislature kaisa ko kailangan may Mr. Speaker. Tansya nama kemungit memie pergi memie ucapan kemungit koros mautung kemungit macani yai uang macani show kemungit peita dia macam be Chairman kalau lebih kiu memang public arti dan yang project kan terkoordinat kan koros May 11 legislature kamanata melon mepitata project 11 legislature koordinat kan maluwat kamanata moni ang project Melon tiyan legislature kaisa ko. Ay sumak dahil kadiyan nan parang tatawat kawit miyong committee niya sumak committee chair yaw sa project patpatiya pagtuto ragan kawit mamuni kaw laps ay kasambal ko yado dan wiyaw met ita kagkadlang September silisa kaya dalil September silisa karatang nan tiyan monikap arabil kawit ito mamuni kan laps o prato buka kusanat buka o lamal ay iutrong sa kaya naman kawit prato ko ang kakta ato ang kaknay ay yaman yung agad kusanat kan koros makamanata muni ang prato kan koros kusanat kan o prato kan makamanaman dengan tiyan legislature kaisa o tiyan legislature kaisa kayo kalangan may Mr. Speaker. Chairman pergi kacancel acang kami Senator Simon. Kalau kami main speaker kasakal itu keluar speaker tadi itu kau bisa main Chairman of Finance. I mean pergi mereka kepercayaan nang sa permanasan na yun itu almita putala ng perman dia kau muni nalu tatok la ebis wasap turo
Bagaimana highlights project kan memulikan betul project up popular yellow project puro karena kasihan puntum yang investigation itu angkat kasalitas highlight dia project kan memulio title sang tamat konsentrasi o tetap lagi kadang-kadang kamu setuju. Our Senator Simon, Senator Miguel. Mr. Speaker, ibatawan utung kamagit mamia. Ogi audito ibil kami nila mamia kay proacangkan mobilization kamagiter. Mamayrer lalmet sutumakit. Ari statusin project pagkata kaluluta. Suto apalalalan sawad ati tanan kasalito. On kasalita tama kapantala. Irabukat. Pero rokoler mobilization at suto taula. Riutung ati tan kakuya unian so matangeu me kamutang katarong public auditor on priya of this legislature and taulaw ati tan project kan nagsilikaw makompany laki bintuan ninangan motion kalangan man speaker. Senator Miguel, Senator Marcelo Beniro, kamu Senator Speaker, motion rojong timasin ban floor motion mamiyan so. Chancellor mo kumagot yung mayor, travel tuti o sa bulman kita kumagot yung Chancellor San Chairman and Finance, karos mo itong kumagot masani uang masani show kumagot retitir o travel sa bulman kita kumagot San Chairman and Finance, Public Auditor and Katlaw atiti muli kan takusulit kan magat kita muli yung project kan and 10 to 11 legislature muli kan karos Essential makusunod toto ka manamantar a project malawlaw me uyawdar. Kamu plolita. Kailangan speaker ay tumagawa sa panin tutuwa ito bang katuwa. Speaker man siya karo kupurmaon niyo. Kailang kakairala sa palmatay niyo kupur kasampan ranyo. Tupurong sa paling wasaksip ni subject to call. Kariyaman. Kailangan floor leader, hamonay bahan po rin sa kamagot, kumkupurin po rin sa mga chairman kan, mamiya pa kayo sa chairman kan, senator kan, masaya kami, chairman kan. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga ko sa pal, bangkupurong niyo, bangkupuragan kores. Iman siya kare, kamugin mo ni, kadiyang padoyan ng karong-rong, kalaktuan may isang ranwat, kamatay karong-rong ko, pantos laklaktuan niya. Oi men kongong kay karos benang karong-rong kasambalwat kalangan may Mr. Speaker kulak tuwa niya mo po ni alam ranwat uikan dat kadrop kan tele yang atay maliela tataw mo pukpuk sang depan tos la kulak tuwa niya kalangan may Mr. Speaker Chancellor mo pa kayo sa chairman sebelum may kulak tuwa niya kapangong yung member and finance para sa niyang kapyan kami senator Miguel. Speaker. Valid floor o Senator Miguel. Beres iban walianti television ng gudi melel tuon mo ng gudi speaker iral panene kan samulanan maun karyawan sampa boy papa kan apek yo kelasang win Pohnpei ulugay kami memutuat mapangkak pisak kacang wing gede ya kasarau kasambaliu sakaraniap rong gede niat kelak isak kembang ko berabutan lupa leletap kapalin lial di makare tamuin cetot taip tap iwalianti iral penene kanu lugay kami umumot kasambaliu dan pacang memorial tewo kelak isak niat Pagod ba kambilkak mo itong ray menggudiga mo yang buli tatoktan sa palmamuyapal rambilkak salatok yang pacong kamagut kacamanan na ray sungal papa kalabakan na yang layang bakit mo uyaw kalangan man speaker Kalangan Senator Miguel Chancellor mo pakayar kakapesa ni Chancellor sang kamuy kalangan Biasa pakai sang senator kan kami permanent JN Kailangan kami Speaker. Kanwat sigaw na bata in utro feel pad ko ulit sa limaw. So
Secretary Alien Public Safety, a bit submaterial, Kusunat Mapali Paluat, retirement age 60. Sudah yang kita gelak, ia ada lokatala retirement age, dan kusunat yung may paruan manogala number. Terbagi karwaru gerawa taman paruan bagi kamitian chain ko, dan gak abali rawat lok siluran makak. Kalangan Chairman, Chancellor Mao, Chairman, kau-kau cabul memain clock silu ranwat, o kawang uyang Vice Chairman, o member kanan pantai Chairman yang clock silu ranwat. Kamu Chairman yang kita beri. Langat speaker, ngayon kapalipat. Kairong member yang kita BTC, ay meeting yo nagpit floor motion, ang tatawag na uyaw po na niyat clock uyaw ulit. Pakay sa Chairman ng BTC, cabul memain clock uyaw ulit, niyat, o kawang uyang Vice Chairman, o member kanan pantai. Dito pakay, kamu Chairman sina kalangan speaker kasi kala ito ang Secretary Wow. Kalau kayo wala ang member sin Committee Education ranwat kan conference one. Chancellor Mao pakay sa Chairman and Education cabul memain clock uyaw mereka wacan ranwat, o pagpag sinsang Chairman, o Vice Chairman, o member kanan yang pantai Chairman. Kamu Chairman ng President Mao. Kailangan wow sabal sa pulmong kamitian Roson Mau pan wiya lamanam kloke walap niyare conference room nembe niyare next week. Kailangan. Chancellor Mao, pakay sa Chairman, kailangan ng Committee Chairman o Vice Chairman, o kung uyawiyang member kan koresen pantai Chairman, Vice Chairman, o nan local meeting में Chancellor. Masalah pakai raipan pona sa kamagit na biye. Paros mautung trial and competition and uyakupura sa balbana subject to call masani uyang masani so kamagit paita kailangan ng Honorable Senator kan Koros sabal matay uyakupura area. Weekend Mao o Honorable Senator Koros.